Good morning, ma'am. Si question taraga taramo amuga tawsi pa. Kano ngarang question kano ko tawra 30 yung tawra man 30 kasi question 31 ni tawsa 31 ni 31 ni tawsa 31 question say pasara agi ko in the context of global oil price, Brent crude oil is frequently referred to in the news. What does the term implies? Say newspaper ki port oil ni kasi sa newspaper da yaw pa toy na yaw pa pao oil ni Brent crude oil ko ado newspaper ki terms sing siya important oy ko newspaper के terms sing sisu aduna pabiyo tamna newspaper के terms sing sisu pabiyo sida koina newspaper sigi kanoda crude oil gi matangda sa magi type ani khak lai ko type ahum ko 3 major ko oil benchmark ahum khak lai haiba benchmark se amana Brent crude oil ko amana West Texas intermediate amana Dubai or Oman ko sige haiba Brent crude oil se sise akoina kari ko ge harakanda Brent crude oil se akoina sweet crude oil haragas khane sweet haibadi kaino akoina sweet haiba mo sour haiba mo le ko crude oil se ko crude oil se da sweet haiba sour haiba le sweet se na koi ki kaino hai tare koi ki sulfur se yawdi yawi less than 0.5% sulfur ko aduga sidana greater than 0.5 haide sodana kaini sulfur se automatic yawi adu crude oil khudimang se sulfur adum yawdoi ni crude oil ko mang se lai gi type ta koina kai haini impurities there is no impurities haiba yadeba impurities laiteba impurities adum yawdoi ni yawdaba yaroi impurities adum yawgani yawdaba yaroi so
global oil price ta koigi crude oil haira abdina impurities in choice ko must have impurities aduna impurities se karama form da yaugi hair kadi koigi sulfur gi form da yawe sulfur gi form da ko aduni brain crude oil and man haira is ko brain crude oil and haira is so major classification of crude oil Brent crude oil se kaino haragadi major classification of crude oil chumme sisima ko adegi it is sourced from the North Sea sisu chumme North Sea degi ni ko mas ko adegi it does not contain sulfur yung ko it is a source from the North Sea it is a major classification of the crude oil ka have say a major classification of the crude oil se dum ko Brent crude oil hairam na akoi adum chummina lawbi yare ko aduga it is a source from the North Sea have say khangre North Sea sina asembagi this is the North Sea dagini adagi sina USA dagini aduga sisna Middle East dagini ko adu location si khangre en khala siba North Sea se it does not contain sulfur si simadi adum la le it does not contain sulfur impurities yaude haiba chamanare crude oil so palle aduga impurities yaude habadi ya adudi shikaya ya roibo ko impurities lo yaugane Brent crude oil West Texas in any type of crude oil impurities adum yaugane and impurities se crude sulfur gi form the name yaudu se aduna masigi statement se shoy dana adum la da bane masigi statement this statement is always wrong akoi gi common sense na su yadre masigi statement se so 3 se lawthokro 3 se lawthokre se sida su lawthokre sida su lawthokre aduga it is a major classification of the crude oil masi se bani common sense tu chummane na lere no ai bani crude oil chu masana pancharamni na one je chummani one yaw da chummadi sigi 1 and 2 se oidin na cha adu taragadi haide 2 only se de mu la la ne ba adu taragadi option je ko na b haide note se da lay te have se ko na khang jaga su adum asige question adum khumba ngamba pot ne ko aduna haide margin da ni ko lari se margin na bani aina si ai si bo yong na khangi a si bo yong na khangde ha da margin du da gi ko question da khumba ngam da ni question number 32 mi se ko the function of the heavy water in a nuclear reactor is to ara yamna pasan ba physics yamna khangba mi oi taragadi masi jung la de ni ko yamna pasan da ba mi da di la loi ko si se haide koigi nuclear reactor da ko nuclear reaction se kamaina tauge ha do ai hai sarak ke ko nuclear reactor da koigi nuclear reaction se ko neutron ko neutron sina ade magi speed amada la akanda koigi any koigi reactor hai tare ko koigi uranium or any plutonium or any reactor amada koina neutron sina thara kanda fission thoktoine fission thokpada energy mayam amaga ko energy mayam amaga atom ani atopa nucleus ani amaga energy mayam amaga ko energy mayam amaga nucleus amaga atopa neutron ani amaga thokidine neutron ani amaga mind taraga neutron ani amaga adu neutron ani amaga tholakpasidagi neutron ama pharaga koina amu sisina amu chain reaction ai tane ko nuclear sida chatlise suaina sigi sakriba ani ji su amu neutron ani ji su makoina pasana speed amada tharaga amu chain reaction thon be ya nuclear reaction masam sa adum thon be ya ko asigi thon bagi magi kano sinsa kogi neutron jin se magi sigi speed se maintain tawna bagi da bakta koina moderator haina bona makak changi speed maintain tawna ba moderator is a speed maintain tawna ba ni ko speed maintain tawna speed se yam kan ba su yade yam swan ba su yade ko moderator speed se ase magi ne dum kallaga la adu ni ko adubu moderator is a speed se handa adu ni speed maintain have the meaning the slow down to speed se ko asijima lairani moderator ama lairani aduga shidaisa koigi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤꯡ ꯁꯣꯝꯅ ꯀꯟꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯁ꯭ꯇꯣꯞ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯣꯞ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯑꯦꯛ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯑꯦꯛꯇꯔꯗꯨꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯀꯣ ꯔꯤꯑꯦꯛꯇꯔꯗꯨꯅꯦ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯔꯣꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯔꯣꯗꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯔꯣꯗꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯤꯟꯖꯟꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯤꯟꯖꯟꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯔꯣꯗꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯞ ꯑꯦꯟ ꯗꯥꯎꯟ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯔꯣꯗꯁꯦ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯔꯣꯗꯁꯤꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤꯗꯩꯗ ꯆꯦꯟꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯤꯡꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯅ ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯔꯤꯑꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯌꯧꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯝꯇ ꯊꯣꯛꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯄꯨꯔꯥ ꯁ꯭ꯇꯣꯞ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯔꯣꯗ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯔꯣꯗ ꯀꯣ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯁ꯭ꯇꯣꯞ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯔꯣꯗ ꯀꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯀꯣ ꯏꯅꯔꯖꯤꯁꯦ ꯏꯟ ꯗ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯣꯐ ꯍꯤꯠꯇ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯀꯣ ꯍꯤꯠꯇ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯏꯅꯔꯖꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯨꯜ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯀꯨꯂꯦꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯍꯥꯞꯄꯦꯕ ꯀꯨꯂꯦꯟ ꯀꯣ ꯀꯨꯜ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯤꯠꯁꯦ ꯀꯨꯜ ꯗꯥꯎꯟ ꯀꯣ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯣꯟꯗ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯀꯨꯜ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯀꯨꯂꯦꯟ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯗꯔꯦꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯦ ꯃꯣꯗꯔꯦꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯦꯚꯤ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯔꯥꯐꯥꯏꯠꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯞ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯔꯣꯗꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯦꯗꯃꯤꯌꯝꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯀꯦꯗꯃꯤꯌꯝ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯨꯂꯦꯟꯁꯦ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯋꯥꯇꯔꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯥꯏꯁ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯔ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ इवन कनोजबोक सिजनबे याय बॉइलिंग वाटर सिजनबे याय नत्रगा हेवी वाटर सिजनबे याय को हेवी वाटर सो हेवी वाटर से अनिमक सिने मॉडरेटर द कूलेंट सिने दो कूलेंट सिनबसे यामना मिनिमम नि आइदि याम पुनमक सिनबे नतिबको जस्ट अकोइना मॉडरेटर दे हेवी वाटर से याम सिने moderator da heavy water se asukumi dik season aduduna moderator se kari tawe speed maintain tawone either ayamana slow down tawbutune ko slow down of the speed of neutron season ba kogi sigi function tawrisa moderator ne so the correct answer is a ne ko speed increase tawbuse si moderator gi function natte ba I will speed increase tawde ba ka shuko moderator na speed kaisu increase tawde hanadigi speed che asukumi dik yanga la do neutron se ko aduga magi minimum speed da pudarakpanina increase speed ma tawdre si cool down the reactor si cooling ni thabak ni stop the nuclear reaction si sina control okay thabak ni aduna ahum sima thatkrani lehudui se kaino a se katani ko so question number 32 lo question number 33 me so 33 da in India if a religious sect community is given the status of a national minority what special advantages it is entitled to ko mase India da koigi religious sect community me amali ko national minority ne na p ko aibadi kuda moina muslim ko adegi kanosu sikh ko adegi asisi minority religious minority ne na p ko ado the president my second what special advantages religious minorities in the piba koigi advantages hai tare ko advantages to kari no sineba ko religious minority the piba yo ko koi CCD polity da yamna kano tawba haidi polity da yamna pa taragadi dum irai na khumba ngamba question oideni ko it can establish and administer exclusive educational institution si jimni amti chume ba si se
ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯊꯦꯡꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ article number 30 ꯗ ꯊꯦꯡꯅꯅꯤꯕꯀꯣ article number 30 ꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏ educational institution by religious wise secularism की part अमनिको by religious minority कांगो गिनी मागी school लिंखचबे याय maintain तौजबे याय को exclusive ओइ से को सिसमे याम तीन चुम्मे को अदगी अमु the president of India automatically nominate president of India na automatically have a same MGR nominate MGR ado sigi automatic president of India na nominate to was kari tawge do ai happen haisara ke ko nomination ko mana po tawdu se ko parliament ko parliament is either Rajya Sabha or Lok Sabha Lok Sabha ne khalase or any parliament amane hai khalase buko adoida aha bada koi gi kano sida article number Lok Sabha da ko taramase 331 article number 331 ni matung inna koi gi member ani khak ko two members ko Anglo Indian member ani khak koi na ko nominate tarame Anglo Indian article number 37 adu do music se revoke tawgre refill tawgre se repealed ko repeal tawgre adu dana kari repeal karam kana repeal tawgre 104 constitutional amendment ko to the 2019 da ko adu dana Lok Sabha da nomination abo leitre music Rajya Sabha da leiri Rajya Sabha da koi nomination tawrise article number IT ki matungina article number IT ki matungina koi literature da science da koi brilliant oiba arts da expert oiba singse kano tawriba Rajya Sabha da parliament da president nominate tawri member da ko yantai ko adu sida is a minority ki pot ama yawbra ba minority ki president nomination to was the minority ki pot yawbra no yawdeba adu duna representative of a community in community to the Lok Sabha ki representative or community I say this is completely wrong nomination president ki nomination di representative of yawdeb ko it can derive benefit from the prime minister's 15-point program prime minister की 15-point program से explain करो क्या बुका prime minister की 15-point program 15-point program से ना मासे सी minorities की नहीं चीज़ को आइडी welfare of minorities की नहीं welfare of minorities को 2000 से 2006 की नहीं को अदोगा कदोगा हर कंधा माना there is 6 minorities taru kar khalle ko minorities 6 minorities include kai no haragadi Muslim Christian Sikh Buddhist Parsis ko aduga Jains ado since religious minorities si oire dana aduduna maram orakanda option number 3 je chumani ba option number 2 je lalani option number 2 lalamina 1 and 3 je chumani ko yani ko next question amu yin India is home to lack of a person with disabilities question adum yaw bani ko see person with disabilities ke either ek po oigera ama bo oigera previous question khudimak ID chahi khudimak ke adum hanglai rabani ko aduduna magi matamda sigi matamsida di ek se PWD ek araga khangnari ko hojikti represent RWD and ID people with disabilities ki ek se ko haradi PWD na hara mi maming to tongan hadi si 2011 ki question ni amu reminder ko 2011 ki question ni na matamgi ek to adulai da pan se ko matamgi ek to ki matung ina akoi gi
कोई section में हम ले section में हम free schooling till the age of 18 years in government run school preferential allotment of land for business adagi rent in public building masi sing loin chumi ko ek tu gi matungina so akoi hojik leiriba magi koi gi kenogi ek sai tare koi gi disability gi ek se ko disability sigi ek se sigi magi provision ma'am jing se koi pa ma changi ko ek sigi ko systematic compulsory ni ko you must read it haidi people with a person with disabilities ki magi ek ek lei pa ba yari se ek lei adigi ek ki mathak ta koi reservation se lei ko reservation ek se hana person with disabilities haramani hujikni representative of person with this kano koi gi kari kawen se aisu kawen ek to change the program the person with disabilities tagi ek to ama the change the program ni ko is kawen ado adudai da change to boda kari change to adusu pasan be ai ko aduga reservation se koi gi job the reservation lay ko adagi higher education the reservation lay ko higher reservation job ki kano na di magi reservation se percentage kya na higher 3% to 4% hojik 4% oire ko 3% oire ana di oire 3% adagi higher education se na 5% oire ko aduni si se pa bam changi ko ade moi homework loi na chumme ko 1 2 3 ko sidaisa amaga mo hayoge 18 years na sidaisa haitra 18 years adda kana gumba mana RTE dadi koi 14 years ko khatang pi bani hai ko si normal case ki ne normal hai the person with disabilities ki natte ba ko normal case ki ne RTE si aduna 14 years person with disabilities ki 18 years or I think henkalak pa is masana ta ko mo da ne hena normal the people do go chawan haraga di mai ya do aduga mathang question number 35 with what purpose is the government of India promoting the concept of mega food park se matam du ki current affairs ni ko aduna current affairs ki based on question na tane ayamba oi question se mana 20 around 20 mukti current affairs based oi matam du ki sigi question se yamna po id yamna haidi popular oi ba kano oi do ni ko 1 2 3 se la technology se pi de ko aduna 1 2 se kaktane but current affairs ni na akoi kari pa ba koi gi Indian yearbook se masu cho na pa Indian yearbook se ko matam du ni Indian yearbook se masu cho pa biro adak ki ko adagi magi id kano sika koi gi koi gi agriculture gi related oiba natraga food processing gi related oiba aduguma scheme me amang like PM Kisan Sampada Yojana kai ko aduguma se pa biro ko adum Indian yearbook ka phangani ko next question the authorization of the withdrawal of funds of consolidated fund of India ado see the consolidated fund of India haraga koina khanga de se kaino haraga di consolidated fund hairak taragadi akoina kari oidoino consolidated fund hairak taragadi akoina sise akoigi primary account habidi kaino akoigi government ni khwaidagi maru oiba account ni masu ko masidesta revenue ayamba habidi tax tagi lakpa revenue loans tagi lakpa revenue adagi loans repayment ki adugi mayam jingse sidagi loi tawdune government ki sise government ni khwaidagi luba account ni consolidated funds ko aduga consolidated funds se adoi taragadi government ni khwai luba pot sidi kanana pairamani parliament na paidoine consolidated funds atopa fund amasu lady like koigi contingency fund na ko
contingency fund sidi kari da sizinanaba haragadi emergency emergency da didi parliament famdana leiba yaroi parliament famdana leiba yaroi parliament famdana leitragadi koi kari dawni kanana tawgani president masidi president na tawdani aduna contingency fund naina palak taragadi president na tawdani adagi atopa fund kharasu leiri like public account kind ko public account sidi magi fund na te government ni paisa na te government na public hire imeni na khango public account hire taragadi koi public ki ni paisa se public ki ni ai people ki paisa ni government na pai government na matam khara gi pai custodian no public account hire taragadi so public account da akoina kari ko akoina paisa thamjan baga se deposits ko akoigi kano na post office deposit ka thami na ko adugumba deposit ka thamba adugumba do public account da oido ni ko aduna these are the akoigi magi funds in this level ko ado ujiki knowledge se de akoina khange ka do ga consolidated fund of India palam ta parliament alright next question all revenue sida same question sida so among khange sigi question se hadi parliament ki da koina contingency fund or any parliament ki fund me am nahi na se or budget nahi na se or any parliamentary privilege kumba adu kumba se parliament ki question sida so kana khange ko na parliament se pasana pami ban chan all revenue received by the union government by the way of tax and other receipt tax na chaga other receipt tagi phangba hujiki du chama nei ko dai ta consolidated fund of India oi dei ko yani ko consolidated fund of India se koi gi masai gi sing mata ki da consolidated fund of India se ta se bagi di koi na article kar ma yaw ya ha gi 266 1 ne 3 ne adu di yaw ko tasemagidi wandana kari haige harakanda koigi revenue punamak se consolidated fund da changadawni haibako aduga tudana kari no harakanda koigi consolidated fund se adi kanagi through the parliament gi through the logadawni haibako adagi public account sina kuna 266 2 da yaiko 266 2 da public account sina aduga koigi contingency fund contingency fund si kra dia 267 ko dunna 266 267 sisi happening jingo ko eka id kano parliament ko aduga sise akoina kadawge harakanda akoigi consolidated fund se parliament ta kamaina pass taw ya mechanism do aduna parliament pass taw bagi mechanism duna koino article number 114 de yaw ko mechanism do ado kari article 114 kari haiga kana magi bill ma pass taw ne ko bill gi mami na contingency fund magi season na contingency and consolidated funds ado ko koina appropriation bill na ko haina do ado do oi appropriation bill pass taw sina koina kai karaina kamaina kari through the tawi haragadi parliament ta tawani article number 114 gi kanoda aduduga kari no mana pass taw duse consolidated fund of India de koi paisa sine bagi budget ta pass taw de ko 38 amu yengasi 38 ta hari sina koina microfinance se akoina tabada badi koigi kanogi style dai di akoigi loan di type ta tai de ko but government gi microfinance harak taragadi koina masi se akoigi microfinance is financial inclusion level ko financial inclusion scheme hai tare ko financial inclusion scheme or design hai tare financial inclusion system ko se comprehensive oi bani ko comprehensive di loi suna ba yaw de government ko kadawga harakanda low income groups ki micro habadi yamna small habadi ko small financial inclusion scheme ma gumane aduna sigi di service na man hana render under microfinance both consumers so high mana
self employed so hai scope se systematic chawe ko scope so chawe adu daga financial inclusion so oire comprehensive so hai re adai tara gadi masigi answer je ayamana all of the above hai tare ko all of the above I am oine ni hai di tasembagi microfinance government gi tawada koige low income persons in the koina ka dawni hana kanda micro financial inclusion che credit facilities loan people ki thabak su moina tawi ko adegi saving facilities sisu tawi chumi ko insurance tawi ko adegi fund transfer everything mi amaga fund transfer tawna bagi tawi financial inclusion ha mi fund transfer je lai tab sa de no moi mari bang chum de ni ko ani adegi next question amu yeng se Southeast Asian ko Southeast Asian sis common sense ko maya ba question ko at least try how the toram se sigumba question ji ko Southeast Asian country the global community over space and time as a geostrategical significant reason sise option home loin chumba mani ko yeng ji ko Southeast Asian countries se kai doya ba global community na damna koigi मासे तानबा मैमना पामनबा geostrategical reason ama oy strategical reason ama oy ko adudo kari maram gino most convincing explanation of this global perspective ko most convincing ani yamna kwai chanaba magi explanation no kari no sinimo ko habidi prithvi mi punamakna masigi Southeast Asian ni mafam je pamnari se kari gino sinimo ko Kanigino hai taragadi yengsiba. Hot theater during the Second World War. Chumme hot theater amadi oi Japan na matamda kadore Southeast Asian countries in silver nama Japan invasion tawi ko. Matam adi World War II matamda ko. World War II matamda. Adagi Asia gi power ani abidi China India lay China. Chumme sisu ko sisu this is also correct. Adagi it was an arena of superpower confronting during Cold War. Cold War matabda sumasi se tawi meaning the Cold War matabda yamna kano tori se war ma thoi se kaina Vietnam War. Ko Vietnam War se matabda Cold War matabda thoki bani ko sisu this is also Southeast Asian countries sa thokani ko chumme matabda its location between Pacific and Indian Ocean it's preeminent maritime character hai sa maritime Pacific Ocean na Indian Ocean ni ka id magi fauna ba mai tare aduda lay aduga preeminent oi maritime character abadi koigi ma se chatok chasin gi laben id naval gi ship ki kara gi pocha hoto ni trade ki aduge kari kara gi mayam se sida su preeminent oi maritime character sida su yamna important oi habne ko magi location se ko ado masigi location se preeminent oi sa ek explain toro ke ko kari lege to ko geo strategic location chu oi ko ado to choke point me amam chule choke point habdi kana international choke point me amam lay ko choke point habdi masigi lamen je kinjan gi matam da trading ji pura lep ka thuri kudamoina koigi sea line of communication hai na malay ko akoigi India layers laysa Southeast Asian countries mayam da layrani adagi kano layrani Indonesia adagi Singapore kari kara mayam da layrani Malaysia Indonesia Singapore adagi smana countries mayam layrani Australia sida layrani ko aduga sida koigi chapam mati ama layi sida ko Malaysia Philippines ko adagi kari kara loi layrani South sigi China ga China bagi Southeast Asian countries adagi Japan layrani sida part ama khak chat lebo ko sida Malacca Strait na ko Malacca Strait na sisi international choke point ni ko international choke point ni habdi Malacca Strait sida koigi 20 to 30%
of oil se sigi through the chatle Malacca Straits da aduga Malacca Straits dagi akoina any part me amam so lady like akoigi Sunda Strait kaina ko adagi Lombok kaina ka lady ko Lombok kaina ka lady me amama si part ama me am chale masigi part sing se maritime character yam chen bai te maritime character meaning di akoigi adi choke point chu oire da ko sea line of communication da thing dui ne ba asigi sina ka do gara kanda akoigi Indian Ocean ko Indian Ocean ga aduga Indian Ocean ga akoigi kaino siga su samnari ne Pacific Ocean ga su ko Australia gi sona kana chatpa yai tabodabu masisi yamna chatpada yamna waba mafam di oye ko aduduna enter Malacca Strait yamna important oi ko says the loinama di China da yawnaba Japan yawnaba or any Pacific Ocean countries in the yawnaba trading tawnaba sida de chattoini samana na moina Indian Ocean da la ka haraga su sigi Malacca Strait da ni through da gi la toini ko aduduna sidi permanent ne ba masagi war jidi am specific oi mangre war gumba adagi Asian power China India khatang na te leiri se Indonesia leiri adagi Malaysia leiri ko hadi China ga India ga khatang na te ba Asian power leiri se Indonesia su moisu power yam powerful yam oidra su power de dum oiri ni ko Philippines ka se ko dagi Cold War is specific yam oi war matam da khatang masiji kana rak panate always every time I sigi choke point ma'am ama leiriba dagi koigi pau phaunabam oriba sea line of communication so oriba asijina maram orakanda khwai chanaba sai permanently adum laibase karino haragadi sisine its location within the Pacific Ocean and Indian Ocean and its preeminent maritime character aduduna yam specific oibase khaluno specific oiba khaluno and kadoge harakanda aina nama jagibda war je kaban oire bese war animukta war oire aduda animukta sunu yawam thokre adagi mo Asian power China ga India gi location ani sigi character the oil sisu yamna chumme ba chumba budi but China India hai si yam specific oil ba koina linear se kaino whole war the Southeast Asian ko aduduna khumba matamna koini kai ni khara browser oiba answer sin oina khumbiyo ko chumna kada ko masigi last question a company marketing food products advertise that its items do not contain trans fat ai se kaino haragadi saturated fat to ni ko trans fat je akoina kaidonga harakanda koigi kamaina same ge dai haijarake ko trans fat je koigi hydrogenation partial hydrogenation hai nama leiba hydrogen je kaidoma vegetable oil da hapsan kari marang hapchalino akoigi kaino je ni semnaba akoigi solid oil semnaba meaning solid oil hamdi kaino akoigi banaspati ko ghee ko adagi or margarine semnaba gidamakta akoigi isos hapchaleba adu duka trans fat je semi sisi yam phatte ba ko haksang ne yam phatte moi sina kari daw hala kanda rice BP gumba yam hingalan ba cholesterol gumba haibadi LDL ena male low density lipoprotein ko sisi hingalan le ba adu duga masisi moi akoina masisi cholesterol yam ne hingalan le adu duna maram ora kanda koigi blood sugar hai sida koigi kai haini koigi heart ta yam son bai tare ko cardiovascular disease me am thole so partial hydrogenation che India gi haidi koigi fasai kangu ai tare ko food regulation na yamna regulate tawba pot ne food fasai regulation na yamna regulate tawba pot ne aduga koigi India je trans fat free country mo oina su kana hona jari ne ko
gyan tare ko sige hariban news ma'am sigi zidagi khumse answer se combine khumse the fruit product are not made out of hydrogenated oil sijibadi yam lale habadi transparent pu yaw taragadi sorry lale transparent items se do not contain transparent se yaw de hai taragadi hydrogenated oil yaw de hai ba chap manare ba de taragadi masi se chumme ko the food products are not made of animals fat or oils so that's the kaim vegetable oil sema matamda or any oil natraga ghee any sema matamda sa nga dagi semdaba aina tongan leite bas sa nga dagi khara de sema su yai aidi animal dagi sema thau su leiye ko aduduna animal fat oil dagi pura same de are not made of food products are not made of animal fat or oil vegetarian oil lay non veg oil lay ko adudi adum makhada thabani green mark yekpa green mark yekta makai but source ta depend on the animal fat oigera adagi vegetable fat oigera oil oidara hydrogenation adum partial hydrogenation adum tawba yai hydrogen option में से तुम तो भैया है को so transparent याव दे हारेगा मां से एक द animal fat याव दे हाबदी अदु दो related with दी को so मां से जमन लाल को the oil used are not likely to damage I think मां से जना cardiovascular health consumer की health the soal lo हाबदी करीनो transparent याव दे oil से सिसु चुम्मे को हाबदी transparent yaw the target the ensa habado cholesterol level je amna handa doini ko aduduna cardiovascular disease se handa doini so moi ani jumna chumme 1 ga 3 ga chumme 2 jima la le animal fat yaw the kai nei ne se ko so c se chumme yan dare ko 40 sina number kano option number c je chumme ni ko idalo chale se mathang question tara mo mathang video da mo semjara ke ko ado masi thank you so much have a great day